RECFIT vam pomaže da budete zdravi i u top formi i da unaprijedite svoje životne navike. Naši saradnici vam svakako svojim savjetima i praktičnim vježbama pomažu u tome. Ovoga puta upoznaćete trenera Miroslava Jovanovića. Ćao, ja sam Miroslav Jovanović, trener i osnivač Body Tuninga. Ja kao neko ko vježba čitav život, htio sam da svi drugi imaju sve te koristi koje sam ja imao od toga, znači podignem opšti nivo svijesti o vježbanju, izgradim svoje tijelo, pomognem ljudima da prije svega prihvate sebe i prihvate zdrave navike, jer samo zdrav pojedinac je dobar i kvalitetan član društva. Ovdje u malim grupama, znači, vršimo s ljudima treninge iz namjene kondicioniranja, znači podizanja opštih nivoa svih sposobnosti i učimo ih kako da najbolji način iskoriste svoju konstituciju, svoje vrijeme. Ono što je naša razlika u odnosu na druge klubove je to da trening ne traje dugo, 30 do 40 minuta, ali znači, ono što puno praktikujemo u našem radu je intervalni trening. Znači imamo interval rada i interval odmora koji je različitog omjera u zavisnosti od toga da li radimo sa početnicima ili ne. Prednost tog tipa treninga je ušteda u vremenu, maksimalno se ubrza metabolizam u smislu energetskih potreba organizma vezano za trening. Znači nama za rad treba energija i mi sa tim tjeramo tijelo da troši energiju i ono što je najvažnije istaći da taj efekat traje i poslije samog treninga. Ja kao dugogodišnji vježbač vjerujem samo u vježbanje, znači, na jednom kontinuiranom nivou. Ako ne mislite u potpunosti da se posvetite sebi, nema potrebe ni da počinjete. Ono što je naročito bitno je to da mi vježbamo uvijek cijelo tijelo i poklanjamo pažnju tijelu pojedinca u cjelini. Znači najveća greška koju mi nikad nismo napravili i učimo drugi da ih ne naprave je vježbati samo jedan dio tijela i samo na jedan način. Zašto je to bitno? Zato što se tijelo vrlo brzo navikne na stimulus i onda vježba nema više nikakvog efekta na čovjeka, a mi smo upravo tu da razvijemo neke promjene. Znači u pravilu trening je proces u kome tijelo počinje iz nekog inicijalnog slabijeg stanja u neko optimalno očekivano. I to se ne može postići ako se ne radi odgovarajućim intenzitetom i ne mijenja stalno struktura nadržaja. Danas ćemo govoriti o vježbama za leđa. Zašto leđa su rak rana savremenog čovjeka? Međutim, dosta ljudi na pogrešan način pristupa tom problemu, znači rade pojedinačno vježbe za samo jedan mišić. Mi nemamo ni jedan pokret u prirodi gdje izolovano radi samo jedan mišić. Kada posmatramo naš trup, znači treba da shvatimo da se on sastoji iz 3 dijela. Znači mišića koji idu sa jednog pršljena na drugi, znači lokalni stabilizacioni sistem, mišića koji idu sa kičmenog stuba na karlicu, globalni stabilizacioni sistem i sistem za kretanje. Sva 3 ta sistema moraju istovremeno da budu angažovana i vrlo je bitno jačati mišiće u pravcu iznutra ka vani, znači od dubokih mišića koji idu u samu kičmu pa prema mišićima za karlicu i tek onda znači sistem za kretanje i gluteus. Jer mišići moraju usaglašeno da djeluju da bi se kičma držala u određenom položaju i da bi trup lakše vršio svoju transfer sila između gornjih i donjih ekstremiteta. Nemojte da vam bude mrsko da vježbate, znači 20 do 15 minuta dnevno je potrebno, znači da pokrijete sebe da svih rizika, znači da vas ne bole leđa ili da umanjite postojeće tegobe ako ih imate. Znači jedno istraživanje je rađeno u Njemačkoj gdje imali smo 2 grupe, jedna je vježbala, druga nije. Ovi što su vježbali, znači imali su kao rezultat vježbanja nekoliko puta više procenata glukozamin sulfata koji je bitan za pokretljivost zglobova. Znači samo od vježbanja, a ne kao produkt nikakve suplementacije ili vještačkih uslova.